Yes, yes, shuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje ko nagenda mbifuriza bwa neza, meje ko nagenda mbifuriza muri Imana ndetse n'imigisha byawe kabisa, nkomeje ko nagenda mbifuriza kugenda mugera kuri byinshi kabisa. Ubwo rero banyarwandakazi, iyi ngiyi ni yacano yanyu, cano ya mbere ku isi yeze muzi kugeza amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Iyi ni yacano yawe Amavubi News, nk'uko izina ryayo ribivuga, ni amakuru nyine abavugwa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kabisa, koko birumvikana kabisa. Ni amakuru kabisa tuba tugomba kabisa kugenda tukugezaho kuri babakinyi banyu b'abanyarwanda babakini Burayi, bamwe baba baravukiye Burayi baba batekerezwa kuzazanwa mu Mavubi nahanga bumvira bwa mbere kabisa, ndetse n'abandi bose kabisa, babandi bose baba baratangiye gukina Amavubi, baba abanyarwanda bavukiye hano mu Rwanda bakajya gukina hanze, ndetse n'abandi batangiye gukina Amavubi nahanga ugenda umenyera performance barimo bagenda bagira mu makipe yabo, nahanga ugenda umenyera uko barimo bagenda bitwara kabisa mu makipe yabo. Ubwo rero ntugacikwe kabisa, ntugacikwe na rimwe, ntugacikwe na rimwe kuko ntugacikwe kabisa, ntugacikwe na rimwe kuko iyi ngiyi kabisa niyo cano yawe ibigomba kukugezaho byose kabisa ukeneye. Ubwo rero ukora subscribe niba utarayikora, kandi namaze gukora subscribe wibuke gukora kuri like, muri comment uze no kuza kuganira natwe kabisa, ibintu bize kugenda neza cyane kabisa. Abakinyi b'Abanyarwanda batangiye guhindura amakipe cyane, niyo mpamvu mu kanya gatoya kari imbere ku isaha y'isa sita zuzuye mu kadomo, murabizi ko ibintu byanjye ari kugiye ku isaha y'isa sita zuzuye mu kadomo, muri buze kumva icyegeranyo cyangwa se muri buze gukurikirana ikiganiro cy'abakinnyi b'Abanyarwanda bamaze guhindura amakipe, bamaze gusinyira amakipe muri ino minsi, bamaze kuba bagenda basinyira amakipe, abari kuzamurwa, bari kongerwa amasezerano. Ibyo byose nyine nahanga bari buze kubikurikiranira ku iyo saa y'isa sita kabisa. Uraza kumva abakinnyi benshi b'Abanyarwanda, ariko abenshi nyine ntibaratangira gukinira Amavubi, gusa nyine murabizi ni bwa budasa bwacu, umukinnyi ajya kuza n'undi wari usanzwe umuzi, wari usanzwe wumva ibyo akora, wari usanzwe uzi byose bye. Ubwo rero kuri aka kanya tugiye kuganira ku musore bita Hakim Sahabo. Tuyoganira ku musore bita Hakim Sahabo. Hakim Sahabo muramwibuka neza, ni umwana waje mu Mavubi akiri muto cyane ku myaka ya 16, yari amaze ko agenda atangira kwifuzwa n'u Rwanda, aza kuba yaza kurukirira akiri muri Academy ya Lille, yari agikina muri Academy ya Lille kabisa, taraba n'umukinnyi nyine wa Tari, yari akiba muri Lille. U Rwanda rurimo rumutanguranwa, Ububiligi buri kumushaka cyane kuko ari umukinnyi mwiza kabisa, umwe mu bari bagezweho hariya mu Bufaransa, mu bana batoya nyine bazamukaga, kuko muri shampiyona y'abana nyine ya Youth-Demi abantu bavugwaga yari Hakim Sahabo hamwe na n'uwo bita Ethan Mbappe, uriya murumuna wa Kylian Mbappe, nibo bantu bavugwaga nyine muri iyo shampiyona, kuko umwe yari Hakim Sahabo akiniraga Lille, undi ariwo Ethan Mbappe wakiniraga ikipe kabisa ya Paris Saint-Germain y'abato. Ubwo rero ayo makipe yombi akaba ari n'amakipe yahoraga ahanganye, nyine birumvikana yahoraga ahanganye. Ibyo rero bigatuma Hakim Sahabo n'uwo mwana aribo baribwaho cyane. Uwo mwana Ethan Mbappe yaje kuzamurwa mu kipe ya Paris Saint-Germain nkuru, Hakim Sahabo we agiye kuzamurwa muri Lille nkuru, biza ikipe ya Standard Dori yaje yara mu Bubiligi, iba yamubengutswe kare, ihita imugura, amanza gucishwa mu bana, ariko akigerayo gatoya ahita azamurwa mu kipe nkuru, kugira ngo aze kuba yagira ibyo afasha, kuko nyine bari babona ko afite impano idasanzwe. Uyu mwana mu Mavubi icyo gihe nibwo yazaga akunzwe cyane. Sinibuka umutoza wari uriho ku Mavubi icyo gihe, ariko uyu mwana yari mu bakinnyi nyine bari bakunzwe cyane, na bagenzi babo birumvikana, bitewe n'imipira yatangaga. Namwe murabizi kumureba yoza amaso, bimwe by'Abanyarwanda nyine dukunda kuvuga ngo yoza amaso. N'umwana nyine ukina umupira kabisa mwiza, utanga imipira myiza, n'umukinnyi mwiza muri make. Uyu musore rero Hakim Sahabo, nyuma y'igihe kabisa, haje kuza mu Mavubi umutoza witwa Frank Torsten Spitzler. Arebye ukuntu uyu mukinnyi yitwara, arebye ukuntu nyine abandi bamufata, abona bishobora kuzica umwana mu mutwe, bati umwana aracyari muto. Ikintu yahise akuraho ni ugukuraho ibintu bye byose bituma afatwa nk'umukinnyi w'igitangaza mu Mavubi.
harimo hari harimo uburyo yararaga, aho yararaga, uburyo aryamamo, uburyo arya, uburyo afatwamo, byose nyine arabihindura, ashaka ko abaho ubuzima bw'umuntu usanzwe, apana umusitari mu Mavubi, akabaho nk'abandi bakinnyi bose baba bavuye hano muri shampiyona y'u Rwanda nyine basanzwe. Uyu mwana rero biza kugorana nyine, barakorogana rwose we n'umutoza Frank Tosen Spitra, kugeza ubwo yavuze ngo uyu mwana sinzongera kumuhamagara, muzamwihamagarire abazaza inyuma yanjye, nimba ntakiri mu Mavubi nibwo azahamagara. Uyu mwana abantu bose barataka baravuga ati ibintu ntabwo bibaho, Hakim Sahabo agomba kuguma mu Mavubi, agomba kuguma mu Mavubi kuko ni umukinnyi ukomeye, umukinnyi ukomeye kandi ni umukinnyi mwiza ufite ahazaza. Niwe mukinnyi mwiza dufite mu kibuga hagati, ugereranyije na profil afite nuko yitwara n'ubundi, kuko ibyo yakoraga muri Standard de Liège byaragaragaraga, ni ikipe ikomeye cyane, ibintu byabo biba bigaragara. Mu kipe ya Berchot yagiyemo ni ibintu byagaragaraga, ariko umutoza Frank Tosen Spitra ashyiramo imbaraga ko uyu mwana rwose atazigera amuhamagara, kandi kuko ntiyigera amuhamagara. Ariko si we wenyine icyo gihe yari yaranze guhamagara, ibyo rero byatumye abantu benshi babona yuko ari umutoza ari we kibazo, byagaragaye nyine ko umutoza ari we kibazo. Ariko kugeza kuri aka kanya mbabwire ko aho Amavubi umutoza Frank Tosen Spitra yagendeye, yaje gusimburwa n'umutoza Adel Amrouche, umutoza ukunda abakinnyi noneho nk'aba ngaba cyane kurushaho, akunda abakinnyi b'abasitari, akunda abakinnyi baturuka hanze, ni umutoza wabo kabisa, arabakunda cyane. Ariko kugeza kuri aka kanya aho bibereye ikibazo bikomereye, kugeza kuri aka kanya kabisa, uyu mukinnyi wo mu kibuga hagati ukina ikipe ya Standard de Liège yo mu Bubiligi, Hakim Sahabo, yongeye kugongana kabisa n'abatoza b'ikipe y'igihugu Amavubi, nyuma yo kumuha ubutumire ngo azaze gukina umukino wa gishuti u Rwanda rufitanye na Algeria, ariko we akavuga ko akeneye ikiruhuko, ko yinaniriwe. Umusore yamaze gutangaza ko yinaniriwe, adakeneye kuza gukina Amavubi. Uyu musore Hakim Sahabo, ese koko akeneye ikiruhuko? Sahabo yakinnye imikino 15 uyu mwaka w'imikino, yatsinzemo igitego kimwe nyuma yo gutizwa mu kipe ya Berchot, byarangiye n'ubundi imanutse mu cyiciro cya kabiri hara mu Bubiligi. Uyu mukinnyi Hakim Sahabo, uyu mukinnyi Hakim Sahabo waherukaga guhamagarwa ndetse akanifashishwa mu mikino Amavubi aheruka gukina. Uyu musore kabisa, uyu mukinnyi waherukaga mu Mavubi guhamagarwa ndetse akanifashishwa mu mikino Amavubi aheruka gukina na Nigeria ndetse na Lesotho muri Werurwe, ntiyagaragaye mu bakinnyi 27 bahamagawe cyase bitabajwe n'umutoza Adel Amrouche, bahamagariwe kwitabira umwiherero w'Amavubi azakina imikino 2 ya gishuti n'ikipe ya Algeria ku itariki 5 ndetse no ku itariki 9 Kamena. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko Hakim Sahabo yavuze ko akeneye ikiruhuko. Abandi bakinnyi ubwo rero nyine nuko nguko bimeze, Hakim Sahabo yamaze kuvuga ko yikeneye ikiruhuko, ariko mu busesenguzi biravugwa yuko nyine Hakim Sahabo ahubwo ari gushaka ikipe. Biravugwa yuko ari gushaka ikipe, hari amakipe ngo ari kumwifuza, ngo harimo za Leicester City, harimo ngo amakipe nka za Stuttgart, harimo ikipe ya Hoffenheim, na amakipe arimo agenda amwifuza. Uyu musore rero mu gihe akiri kuvugana na amakipe, kuko nyine muri Standard de Liège ntago bimeze neza, murabizi ko nyine umutoza wayo nawe ntago nyine ntago yashoboka, uyu mukinnyi ntago yashobokanye nayo, kuko Leicester City umwaka ushize igiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere yifuje umusore cyane, inatanga n'amafaranga, ndakeka icyo gihe ari gutanga miliyoni n'igice, ni miliyoni n'igice ahari. Kuri uyu musore
ariko ikipe ya Standard dore yaje yanga kumurekura, yanze kumurekura nyine. Umusore urumva inzozi ze nk'undi mukinnyi wese uvuga ngo ngiye gukina Premier League, ni ibintu by'igitangaza nyine, ni ibintu bidasanzwe. Ikipe rero yanze kumurekura, barashwana. Nibwo nyine yabonye ikipe yabonye ko nta musaruro azayiha, bari gushwana gutyo imutiza mu kipe ya Bershot. Uyu muzero yamaze intizanyo yamaze kurangira yagarutse, ariko urumva nyine ikipe nani yayindi n'ubundi yashwanye nayo. Niyo mpamvu biri kuvugwa yuko uyu musore ari kuvugana n'andi makipe kugira ngo ayerekezemo. Uyu musore biravugwa ko ari kuvugana n'andi makipe kugira ngo ayerekezemo. Abandi bakinnyi rero batagaragaye ku rutonde ni nka Samuel Gret wahamagawe, ikipe ye igaragaza ko yavunitse atazakina, ndetse na Manzi Thierry utazaboneka nyuma yo kubona ko imvune ye itari gukira vuba, bityo rero byagorana ko yifashishwa. Umusore bita Manzi Thierry ntawe, bivuze ngo umusore Fanuel Kavita ashobora kuza kwinjira muri iriya defenseur. Fanuel Kavita nta gindutse ashobora kuza kwinjira muri la defenseur benshi bari banategereje kuzamubona, cyangwa se umusore Clement Nigena Clement, umwe muri bo. Fanuel Kavita cyangwa Clement, umwe muri bo kabisa agomba kuba yakwinjira muri la defense y'Amavubi. Amakuru rero dukesha umwe mu bari hafi y'umutoza Adel Amrouche avuga ko uyu munya Algeria atishimiye igisubizo yahawe n'umusore bita Hakim Sahabo, ndetse yarahiye ko atazongera kumuhamagara na rimwe. Amrouche ngo yari yasabye Sahabo ko yakwitabira agakina umukino umwe wo ku itariki 5 nibuze, akamukinira umukino umwe Kamena uzahuza u Rwanda n'ikipe nkuru ya Algeria. Wenda ari ikipe izakurikira Algeria nyine y'abato, uyu musore akaba adahari, ariko nibuze akamufasha akaza akitabira umukino umwe, akamukinira umukino umwe, kuko niwo ashaka nibuze cyane kuba yamwifashishamo. Ariko ngo amubera ibamba, ashimangira ko akeneye ikiruhuko. Uyu mwana yaramukatiye rwose, amubwira ati ntibibaho, nikenereye kuruhuka. Rero si ubwa mbere n'ubundi uyu mukinnyi w'imyaka 19 agonganye n'abatoza b'Amavubi, kuko nabwo byabaye ku bwa Frank Spitra Torsten mu mwaka wa 2024, ubwo yahamagarwaga muri Gicurasi uwo mwaka, akavuga ko atatangirana imyitozo n'abakina imbere mu gihugu kuko akeneye ikiruhuko. Uyu musore ahora yikenereye ikiruhuko. Ubwo rero Hakim Sahabo mwakunze nyine nuko nguko bimeze, ashobora kuba kabisa ari mu marembera yo gukina ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kubwo uyu mutoza Dr. Frank Torsten Spitra. Nyamara wamukunze cyane, wakunze kariteze, ariko nyine uyu musore yavuze ko yikenereye ikiruhuko. Uyu mutoza ntiyabyumva neza, rero bishobora kuzagorana. Kandi ababarabu akenshi iyo bakubwiye nyine ukabasuzugura biragorana pe. Ababarabu rwose iyo ubasuzuguye biragorana ko mwakomezanya, kuko ababarabu nyine abatoza b'Abarabu murabazi ba Adil n'abandi benshi muzi. Ababarabu kabisa baragorana nyine, iyo mukatiye rwose ntabwo apfa kubyumva neza. Nawe nyine ashaka ubuyoki, ashaka aho azagutegera ubundi nawe akakwishyura. Nuko kuba bimeze. Abanyarwandakazi rero, iyi ni ya channel yanyu Amavubi News. Kora subscribe niba utarayikora, ubundi comment, like, ibindi byose tuze kubona mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.